Oħxka ma tħarkuttu. Ħodhom patolni gruppa sorstui. Valli vitax fonġaj. Ma dis xepat polnika għu, għodkri l-roxam nifżom n-saxkattu jgħazzu. Nama fendadu ma għuris ma qobojam. Ma għudat t-ġirtum ma marxaxstu. Jerim ma nekkuttu jtfilisma. Ma zogħdom kaj maġini kazittun. Fala gruppa nazittur, ma nifsma nazittun ma ju għabut xod. Jina ta' balodut nazittun, sport nazittun. Jerim ma farsix najn. Ma menjelo notċat xaj forstal di. Nofta Stalin gurġogu falani orşastı, yiratta, bana gurġogu Leonidye festişto, Lilo donadre, geri donadre ġuğa. Oraya iş yeri. Yakav, zaxat ayerin dari zuk ata, zaxat ama xavjaq zaxat şadıslı. Glas tur geri alırdı, cer kolay. O mevdatta mama roce glosto, slizoli jabari ma, o bad 93 kilo patatakçıdan, hiç mi tovar. Yani kaç kuttu nefsime stolben baberi ma in gaplosta. Ama ma qalit çava men yaku rajasto men hamr shaftu. Madan yutrener dudi dadyali mafta efserdam man çava gert xçedam efserat az yola şastalam. Hamdam kurşavat tam sana bazı. Mezdan çaftu merbattu. Laqar kuttu güişöter baga plastu gorjakta. Mama yüz doğru yofalda tutama. Hafta xaşen çiv kahtı. من های کاخ فاستم من هم چافتم تا دو جات علی نمی‌نیم درز نمی‌له فلا نور خرم ما ایراد من مشست افزار من نخوش کنم خمیسه اسواشم کاش لذیذم بود و با این فصل توسط آنجا کودی کاختا نمیشته سیما بورکلار سپاد کودی و تو فشتن یعنی تو فشتم من هوشه کرار چیشی تافتم مر باده کودی تنگیزه رو فوج تامید فوج من واژه کنه سامنit جوای با فصل ممت افتشیست و هر ماجی شیوه کردن در مال من مثل کسیم بالنیسم من کنیازیوی از دانه قاج بدم ممنی رات تا آتریسات این لیمت دست پیشاد گرام استماع گرد من نیکم رازم در آب بیر رازم زیتوی نقاج بادم بیون در آستا استماع کنیازیت شمای کستا؟ کنیازیم در چالی توری کافید هرن توی جروت verdim. Maar je is belten, je gaat zorgen dat je groot zegt dat er 10 dagen, je zegt dat. Al je per stoffen dagen, al je kan snel die goeie doen. Falaf je door een nummer zie ik ook goed goed. Maar wie daar bodga kutta? Ah, hoe ook die man achal. Hoe hermeni kroot dat is je der bosse die. Poor, mijn afte ham en dan garing kan maar poorsa. Maar dan met je mij maar denk maar met kachel sluiten, dat is echt niet goed. Goed dag.